Basang iba't king libro ning kabiasnan. Menalangin ko at mibiyeka ko ing katalinuan. Menagapu ko at ing espiritu ning kabiasnan, di natangya kanako. Pepalalo ko ing kabiasnan, may git karing sentro at trono, at ing sablang pibandyan, alang mulaga, nung keya pakilimpi mo. King isa ano pa mang diamanti, eke pakilibe. Uling nung keya ko pakilimpi, ing sablang ginto, may ngari mong karampot abalas. Nung isiping mo keya ing sablang pilak, bala mo, mistula mong burak. Luguran keng may git king masanting apami kakatawan o king legwan. Pepalalo ke may git king sulu. Antina ning linang na biasang kukupas. Kambening dinatangkako ing sablang mayap abage. Ing bibandyan adaralana emu abilang-bilang. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat, katmuan mo kami king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ulitan tayo po. Katmuan mo kami, king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ituro mo kami, king ingbe, makuya dia. Ban puso mi, king belwan, mi pabyas na niya. Ginoo, ing kekang mwa, kaya kami, ang gakapilan. Kaya kalasan ng lunusan, dening kekang alipan. Katmuan mo kami king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Kagising mineng abak, katman mo ko kesana, king lugod mong alang kupas. Bandalit kami at tumula, kabang mabiye kami. Alilan mong tula, itang kalungkutan, ake kami pepagpa, kanitang panahon, ning kekeng kasakitan. Katmuan mo kami king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Ipakit mo ka ring talasuyo mo, ing makapagmula lang dapat mo. Bustan mong ding palipi mo, karelang akit, ing mayupaya mong dapat. O Ginong Diyos, ing kaya kasanang bendisyon, ibiye mo kaya kami. King sablang dapat mi, tagumpe, kaya kasanang ibiye. Katmuan mo kami king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Ing amano ning Dios, mabiye at mayupaya, maykit at taram, kesa king insano pa mang espadang dobli taram. Managlus ang ganaking nula mi kakabit, ing kaladwa at ing espiritu. Ang gana karing pi kalukalwan at busbus daring butol. Asa sa girana, pati na ing lihim ng pagnasan at isipan ning tao. Nanuman, alakang asa likot, King Diyos. Ing sablang melalang, makabuklat at makalantad, King keyang panimanman. At kaya tamo munye kwenta, tungkol king kaya katamong sarili. Ing amano ning Ginoo.
Salamat, King Diyos, parangalan tayo po ngeni ing mayap a balita. Itamongan po, mapalad la ring pakakalulu king espiritu, uling karelaya ing kayarian ning banwa. Inginu mantabay ake kayo, At kay kahanti mo rin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos, ligaya keka o Ginoo. inyang mamakone i Jesus, ing metong alalaki pupulaiyang linapit keya, at kitang na, maya pa maestro, nanoing daptan ko bakong kamtan, ing biye alananga, pekibat ng Jesus, o bat ausan mo kong mayap, alang mayap, nonemo ing Diyos, balo mo ring kautusan, e kamakamate, e kamakipangalugod, e kamanako, e kamaglaram, e kamamurayit, igalang may tatang mo ampoy imamo. At nga nang may kibat ning lalaki, maestro, ibat pa inyang anako, ti paran kuno reting kautusan. Kingmit mong lugod, Jesus, linawen ng marat na ing lalaki, at nga nakeya, metong pangbage ing kulang keka, muli ka, pisali mo ing sablang kayatinan mo, at ibiye mo karing pakakalulo, at mikapibanjan ka karin banwa, kay batuki kakanako. Inyang dimdam na ning lalaki iti, melulam ya lupa at melungkot yang meko, uling tutuyang mabandi. Kanita inarapanong Jesus ding alagad na, at nga nakarela. Tutupin masakit karing taong ating pibanjan ing lungub king kayarianing Dios, at ding alagad may biglala kareta nga mano, dapot nga na pang tinuglong Jesus. Anak, tutuping masakit karing ating pibanjan ing lungub king kayarianing Dios, mayan niya pa king lungub ing meto nga kamelyo king buspos ning karayom, kesa king metong amabandi lungub king kayaryana ning Dios. Lalo lang mi pamulala ring alagad at mi kukutnanan la. Nung makanyan nino ing miligtas Ginoo, linawenong marat ng Jesus at ngana, karing tao iti masakit malyari, dapot king Dios ali, ing sabla apapalyariana ning Dios. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Katmuan mo kami, king lugod mo o Ginoo, bandalit kami at tumula. Magrasya nga bakpo kay kayungan, malaos kayo po king kay katamong misa, kaniting 28 Domingo ning karaniwan a panahon.
Inyang bayu-bayu ke pamong formators king seminaryo, dening kayabe kung anak-anak formators kitnande itang batikan talawubog ngame among makananong mong balo no ing meto nga seminarista malyari ang miordinan. Nino ing karapat dapat miordinan. At sabi na may kibat ya ala nga na. No one, because we are all unworthy nga na. Pero ating may ordinan because yes, we are unworthy but not worthless. Atin niya pang pamalaking Diyos. Niya pinding may ordinan, grasya, ingkarelang tatanggapan. Pero nung alaping karapat dapat, ingkutang obat ating may ordinan. Practically, nanupin kaya yung sukat maging requirements ban maging talatukin ng Kristo. Palagi ko, ing Ebanghelyo, pakibata na itingkutang. Jesus gives us one important prerequisite that serves as a model in choosing. Ing batayan ning pamamili, when a person is ready to self-empty, oy tayong batayan, sukat kang maging talatuki nung makasadya kang lubasan at gisanan ingke kang sarili. Ngeni po tang kukot ng dako, antimong formator, among nanupuing batayan yu, banasabi yung malyari yung tanggapan seminaryo, ing meto nga aplikante, abisang magpari. Sabi ko, lalawen ko rin karakter nga ko. Ining kandidato, ining aspirant, he has the willingness to be formed, mabiyasa, to be deformed, manasakit, to be formed, mayubog, to be transformed, magbayo, and to be conformed. Conformed in Christ, makiwangis kang Kristo. Bakit? Because we can only fill what is empty. If one is already filled, then refilling would be challenging, if not impossible. Kalupan niya mo ning basong katmo, kumuha kang meto nga basong mitmo, king danum, nang tugtugan me, lumapo mo at masayang itang itugtog mo. At naning paralan, ban mikatmon niya, itang baso nga ita, alangaliwang paralan, nune, ing ibubu mo, ing lamana. Unfill what is full, empty what is filled. King kay katamong dalit apakibat, ngatang menalanginan din, katmuan mo kami king lugod mo, o Ginoo, bandalit kami at tumula. Katmuan mo kami king lugod mo. But indeed, remember, refilling precedes emptying. E na akat mo ing taong katmuna. Agyanging Diyos, ene agyong katmuan ing taong mitmuna laman king biyena. Nino ing taong malyaring mikatmuan king lugod ning Diyos? Itang taong kakukulangan, itang taong kapapaltan, itang taong kagigisanan. Receiving grace from God is like a bucket. One can only obtain God's grace if and only if one is ready to self-empty. Nungkat mo, makanano pang mipagyo. Nga naning Ginoo, king pamangat mo, king kayarian, ing pibanjan, sukat kanong kalingwan. Anya nga na king Ebanghelyo, go, sell your possessions, pisalimo ing hanggang ingatin ka, ing pibanjan mo, and give the money to the poor. Kailangan ng gisanan ing kayang kayatinan, banlakwas yang mikatmuan king grasyang panayan.
self-emptying is the key to God's refilling. Banlakwas tayo po kaintindihan ining panagkat ning Ebanghelyo, masanting nga sigurong gamitan ing Filipino term king pibanjan. Nanuya kasi? Kayamanan? O kaya naman material na bagay? O kaya pagmamay-ari? No? Pero burike pong gamitan king amanong pibanjan ing Tagalog amanong ari-arian. Ne? Kapag ikaw ay merong kayamanan, ikaw ay may ari-arian. No? Palagi ko mas malalam ya, ban kanita, ay tindihan tayo yung buri ng sabyan ng Ebanghelyo. Neng sinabi tamong bahay-bahayan, o kaya king kapampangan, kurang-kurangan, nanong buri ng sabyan. Di ba itang bahay-bahayan, hindi totoong bahay. Ne? Parang bahay lang. Kurang-kurangan, hindi totoong lutuan, parang lutuan lang. Palagi ko makanyan naman, pangarasking ari-arian. Hindi totoo ang iyong pagmamay-ari, ari-arian, kunwari lamang, parang sayo lang. Pero sa totoo, hindi naman sayo. Fake lang, laro lang. Kung hindi naman pala sa atin, kung fake lang, kung biro lang ang pagmamay-ari natin sa mga ari-arian, kung laro lang ang kayamanan, ano pa ang saysay upang ito'y ipunin at pahalagahan? And because of this, it should be easy for us to let go of possessions and practice self-emptying. Ang ating pagmamay-ari ay ari-arian lamang. Kapatad, ing misa, larawanen ning self-emptying, apanagkat na ning Ebanghelyo, apepakit ng Jesus kay katamo. Jesus, Diyos ya, dapat linubas na yung kayang kadyosan, ban makisawot yaking tao, maliban mo king pamikasala. Ewari dimdam tani nga manong kenosis, ne? Metong yang amanong Griego, aburi ng sabyan, self-emptying. At akit tayo yan, king sulat ng San Pablo kareng Filipos, Christ Jesus, being born in the form of God, emptied Himself, taking the form of a slave, being born in human likeness. Kapatad, ing krus, simbolo ning pamaglubas, humility. At ing krus, simbolo ning pamangisan king sarili because of Christ's death. Meging maligwa kang Jesus ing idawon, meging maligwa kang Jesus ing idake ning biyena, amig kasakit gumisan at maglubas sarili i Jesus, uling balo na king sarili na, pati ang buhay niya ay ari-arian lamang. Ibig sabihin, alam ni Jesus na ang buhay niya, hindi naman talaga sa Kanya. Dahil ito ay pagmamay-ari ng Kanyang Diyos Ama. At uling king krus, Jesus, kay gisanan niyang sikanan, uling king krus, Jesus, kay paltan niyang inawa, at uling king krus, bibo ng Jesus, ing mabilo gabiyena, inyasat mikat mo niyang pasibayo, He was resurrected. Because of that self-emptying, because of that empty vessel of the body of Christ, God the Father was able to refill His earthly life with eternal life. Kaluguran kong kapatad, kaniting misay ko tang tamo ka ring sarili tamo. Magigisa na ako kaya? Kapapalta na ako kaya, king biya ko? Milalako na kaya ing kanakong pag-asa? Popota naman, alana. Kapatad, bisa kang pasibayong mikatmon king grasya ning ginungnuan? Ing misang iti kapatad, kukumbira na katamo ning Ginu, recognize your emptiness.
Nano kaya ing meto nga bage akulang king biemo. Recognize your emptiness. Don't be afraid to name your emptiness. Acknowledge it and offer that single emptiness to God so that He can refill in us whatever is lacking. And in the end, surely, everyone will be filled with God's magnificent grace. Amen. Amen. Talakad tapo. Ipasyagtamong ini, ingke katamong matibe, kasalpantayanan, sa salpantaya ko, King Diyos, mayupayang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong ang ginutamo, pengagli king upayaning banalay Espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubli ang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tuto, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye ampon me nga mate, sasalpantaya ko king banala Espiritu, ki Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. Kapatad, ing sabla, apapalярyaning Diyos, at ayawad takeya, ing sablang emalyari king tao, agyamang mabandiya. Nga tamong manalangin, Ginoo, maging saup da kasana at sikanan. Ginoo, maging saup da kasan at sikanan. Para karing mabandi, banela maging bihag ning karelang kayatinan, nunebagkus ing karelang puso, yung maging manimunarang pibandyan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saup da kasana at sikanan. Para karing bayo pamong mikukwalta, ban era isipan ingeni akam tandana, ing sabla-sabla, ban manatili lang tapat karing karelang kakalukuran, king pananula pa mi bagwa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saup da kasana at sikanan. Para karing taong may bating ing sablarang pibandyan, ban era masolong panamdaman ing pait ning karelang kabilyan, at manatili lang ating mayap apilubluban, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saup da kasana at sikanan. Para karing kalulu, ban ela mayamuyot king pibandyan, at mi pagkaluban laking kailangan da, at migit pa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saup da kasana at sikanan. Para king Santa Iglesia, ban ena paintulutan, ing bihagane ning kwalta, nuni alang malit ning akit ing kalulu, bilang ing mumunang mayayaos king kayarian, manalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saup da kasana at sikanan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamongan, yulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tamong mayangubye, at ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging saup da kasana at sikanan. Ngini adwan tamoy sarili tang kapagnasan. O Ginoo, ike sana maging talasuyo rake ring kalulu, king yatong sinugat ning pibandyan at kayupayan, ipagkalubmoy ti kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
talakad tapo, para king pamag-insenso. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, alubos mayupaya. Tanggapan niya saning Ginoy, tindahon ka ring gamat mo, hingkapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, hingkay katamong kasaplalat ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo yung panalangin at ayin ayayampang mi, king kasalpantayanan at lugod, mananunasan ang iting Eukaristiya, iatad na kami king kang ligaya, iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginu mantabay ake kayo, At kekan timuri, yet na yoring pusoyo, makayat na no King Ginoy. pasalamatan tayong Ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan na kamparati, at numan ka rin o iba, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Ing sabla-sablang bage, malati at maragul, detingan dapat mo, ing pamanaliwan ning panahon, kaleldo at kauran, pamintuanan ning batas mo, ing tao may gawaya king kekang wangis, at may pagkatiwalan king lelangan, kambening sabla mong kapagmulalan. Ya ing maging talasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at papuryan ing kekang ligaya, king sablang dapat mo. Kapamilatan ng Kristong ginumi, papuryan da ka, kambening sablang anghel, king karelang dalit ning tula, at ngamingan kakanta. King laguning Ginoon wanya, maning daratang, King laguning Ginoon wanya, Hosanna, Hosanna, King kakatas-katasan, Hosanna, Hosanna, King kakatas-katasan. O banal mingib pa, karapat dapat nakang puryan ning metong ayato, uling king kapamilatan ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal Espiritu, dininan mong biat kabanalan ning sabla, alakang tuknang mamaus king kekang balayan, banamanibat king kayaslag ning aldo, ang gana king kayalbog na, ing dalise daon miyampangya, bilang kapanyamban king lagyo mo. O ipa pag amo-amo mi, pabanalan at palukob mula king ambuning kekang Espiritu, reting ayin adaralamit darawon keka, ban para ke kami magawalang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo, aminutos ke kami ban pagmasusyan miya iting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang bengi ami pagtaksilan niya, kinuane ing tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ne, at dinuwang ne karing kayang disipulos at ngana. Kananye iti ikongan at kananye,
iting kanakong katawan, midawon niya para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha ni ing kalis pasibayo yang pepasalamat at pinuri. Dinuwang ne ing kalis karing kayang disipulos at ngana. Kuanan ye iti ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ning kanakondaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kay kayot para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan. Daptan yu iti antimong pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo sinublia medie, Cristo datang ya, pasibayo. Oy pa, gaganakan ming kamatayan ning kekang anak ameng abus ke kami. Ing kayang maligayang pamanyubling mebye, ating pamaytas na banwa. Kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, niadarawon mi akeka bilang kapasalamatan, iting mabye at banala sakripisyo. Balikdan me pag amuamumi, ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming midawon king sarili na. Pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo, king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatmuan kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu, kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang dawon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilan man birhen ay induning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayantabe daring apostol, ding maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo at San Fernando at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming merinan kasopa na lang patanat king arapan mo. Oy pa itisa ng ayin, ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ketiyato. Kambe ning kekang Talasuyo, i Francesco, ing kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding kaming Obispo, kang among piting kaming Kura Paroko, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning kekang anak. O iba, iti sanang pakiramdaman mo, mitmong pakalulo, iting panalangin ning pamilyang pinulong mong marapke ka. Lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatid mi, amayang biye, ding sablang keka, may matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan, king kekang kayarian, anong nuke madayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalob mo king yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritong banal, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alanangga.
Manalangin tamong ini, kawangis ng Jesus. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopa ning kekang pakalulo, parati king mikabyus king kasalanan, niligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo ke kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O ipa, inganak mo ing ginuming Jesucristo, as sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan ko babiye ko kay kayo, emo sa babalikdan, dingke kaming pamikasala, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing ke kambalayan, pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan, At kaya kaan timurin. bakit tamo pong ngeni, mikakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. By the name of this power and blood of Jesus Christ, bring eternal life to those who receive it. Lord Jesus, with faith and with love and mercy, I eat your body and drink your blood, make me not condemnation, but health of mind and body. Kaluguran kong kapatad niyo, Jesus, ing kordero ning Dios, yay milalako king kasalanan ning yato, papalad tang mayayawos king apuna ning kordero. Gino, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, at kumayap na ako.
Talakad tapo. Manalangin tamo, o lubos mayupayang iba, ing katawan at daya ning kekanganak pagkaluba na kesa ng dake king kayang biye, uling ginuya, manggaman king alanangga. Lukluk tapo para king kapabaluan. In preparation for the feast of our patron Saint Jude Thaddeus on October 28, please be informed of the following. The enthronement of the holy image of Saint Jude Thaddeus is on Friday, October 18, during the 6:30 evening Mass. The enthronement paves the way to our 9-day novena Masses from October 19 to 27, starting at 6 p.m., preceded by the recitation of the Holy Rosary. We have invited guests, priests, to celebrate our novena Masses. Our first novena Mass is on October 19, Saturday, and will be presided by Reverend Father Jasper Sanita, Vice Chancellor, Archdiocese of San Fernando, Pampanga. We shall have a motorcade procession of the holy images of Saint Jude Thaddeus and Our Lady, the Queen of the Holy Rosary, around Phase 1 after the Novena Mass. Details of our Novena Masses will be announced accordingly. Thank you. At yun, nalupurang program, kaya kayong ngeni, bawat misa po mamiyala kanyan din kaya katamong KBS. So, be guided accordingly. Thank you. Talakad tapo para kayong masusing bendisyon. Inginu mantabeya ke kayo, At kay kanti mo rin. ido ko yoring buntukyo, manigapu keng bendisyon ning Dios. Iting Eucharistia, meging metong yang bangketi, ning kapasalamatan king Ginu, para titasa ng mitmong kapasalamatan, karing kalam at grasyang tinggap tamo king biye. Ning metong at gawan ing sablang dapat tamo, metong nga dapat kapasalamatan king Dios. At manano na sanang ing lubos mayupayang Dios, bendisyonan na kongan, king Iba, king Anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ingke katamo pong misa, mayarine, umetamo king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.